Не играйте в суперменов. Netēlojiet šeit supermenu. Вы всего лишь, я и вы, мы всего лишь обыкновенные люди. Mēs taču esam parasti cilvēki, Но у нас есть Бог. bet mums ir Dievs. И наша сила в Нем, а не в Mūsu нас. spēks ir viņā, nevis mūsos. Иногда проходят десятки лет, пока человеку это дойдет. Citreiz paiet kādi 10 gadi vai vairāk, kamēr cilvēkam tas aiziet. Есть такой хороший пример. Ir tāds labs piemērs. Бог – это единица, Dievs ir jedinīca. а я – это ноль. Dievs ir viens, bet es esmu nulle. И чем больше я ноль, Un cik lielāka nulle es esmu, jo lielāka. тем больше будет благословения. Jo lielāka būs svētība. Если я только один ноль, будет 10. Jā, ja būs viens nulle, tad būs Если 10. я двойной ноль, будет уже Ja es 100. esmu divkārtīgi nulle, tad būs 100. А если я тройной ноль, Bet ja es будет esmu 3 1000. nulles, tad būs 1000 un tā tālāk. Поэтому благословение приходит в жизнь тех, кто хочет быть, может быть нулем. Svētības atnāk tiem, kas grib būt nulle. Пока мы слишком крутые в своих глазах, Kāpēc, kad mēs esam krūti savās acīs, мы их до нуля не дотягиваем. mēs neaizliekam līdz nullei.